Halo, Pak Robert. Waduh, amplopnya belum nyampe. Aduh, mohon maaf ya Pak Robert. Ya udah, nanti saya temuin dulu anak buah saya, tanyain amplopnya itu. Ya udah, ya sekali lagi saya mohon maaf ya Pak Robert. Ya, oke. Waalaikumsalam. Waduh, Pak Robert marah lagi ini. Amplopnya belum nyampe-nyampe. Sial punya anak buah nih, nggak ada yang bener kerjaannya. Tuh. Waduh, Lek, kamari bos-bosan nelfon ya. Gara-gara amplop kamari nulungit. Waduh, orang kudu alasan kumaha Ron. Pasti ngadat bos besar. Iya sih, kamari segala hanya baik, jadi leungit amplop. Kumaha tuh? Emang geus pasrah diomelan ku bos ge. Ayo tuh deh, orang sampeurkeun ka imah bos besar ayeuna. Ayo tuh. Lek, siala be tuh tila. Ih, siapa be? Ih, anjing sih diomelan ku bos besar ya. Sieun diomelan. Rar, Lek, sini lo sebentar. Gua tungguin dari tadi lo, cepetan sini. Iya, Bos. Iya, Bos. Lu berdua gimana sih? Lu baru tahu nih, tadi Pak Robert nelpon ke gua, katanya amplop gak nyampe. Lu kemarin dianterin enggak? Jadi gini, Bos, pas kemarin kita nganterin itu amplop, si Alek naik motornya kenceng banget, jadi terbang tuh amplop. Iya, Bos, udah saya cari kemana-mana, tapi nggak tahu amplopnya kemana. Biasaan banget lu berdua, kalau gua kasih kerjaan gak pernah beres. Lu tahu nggak, amplop itu isinya penting buat Pak Robert. Kalau kayak gini terus, nggak bakal gua kasih lagi kerjaan buat lu berdua. Nggak mau tahu gua caranya gimana, pokoknya cari tuh amplop. Cepetan sono. Iya, Bos, iya. Ya udah, saya permisi dulu ya, Bos. Ya udah, sono cepetan. Di kampung panas banget ya dek, nggak kayak di Inggris, dingin. Ya, maklum kak, lagi halodo gini pasti cuacanya panas. Dek, terus di sini nggak ada ojek ya? Kakak capek nih, istirahat dulu yuk. Ya udah kak, kita tumpang istirahat di sini aja. Amat di kampungnya. Sidus kamar di bete aing di mah bae. Jomelan bae di. Sidus saya tuh nya gelis amat tau. Sampurkeun ah. Gelis jeung saha eta sawe gelis amat. Ceuwaukeun. Iya kakak aing, Kak Sarah, nuker iya kuliah di luar negeri. Awas ya, kalau macam-macam. Aing main bakal semangat terus keluin ke Mas Idrus. Itu siapa sih dek? Cowok kok dekil banget. Ih, haram jadah aing geus keren-keren kieu sebut dekil. Parah bener. Ayo kak, kita pulang. Panas nih. Istirahatin di rumah aja. Umi udah masak pais karung. Ayo dek. Dus, aing ngaukeun deh. Terus saya capek jasa. Iya tuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah anak aing balik oge. Kakak, apa kabar? Fine, Mam. Ih, anak aing ngomong naon sih balagu jasa. Ismi, ajakan asup teh. Mau belaler di luar mah. Bin, sama tongan di luar beda. Lu tinggi lu asup. Buset deh, para amat sih yang tidak ajak asup. Lek, kamar deui urang neangan amplop. Gara-gara sia sih kamari amplop dilingitkeun. Ulah aing benan disalahkeun. Ayo urang teangan deui teh, tapi aing ngaus ieu. Meuli heula yuk. Het aing mah jadi jelema teh, aus bae kos toke gurun. Ayo deh urang meuli. Ya, Bu mesen S2 aus jasa ya. Siap, Jang. Di mana emang? Kosnya capek amat. Biasa, Bu, keraya bisnis ya di bos besar. Widih, mantap atuh boga bisnis mah. Boro-boro mantep pugu ieu keur diomelan bae ku bos. Di mana sih, Bin? Lu yang nyoba sih deh. Bu, pesennya siji. Oke, Bin. Kak, tolong ke warung Mang Rohim beliin gula seperapat. Why, Mam? Can I help you? Duh, gusti ibu budak geus ngomong kieu deui bae. Buru deh ieu ka ditu duitna. Ayo deh, antar. Ayo. Dek, kakak haus nih, beli minum dong. Ya udah ayo, kita ke warung Bu Neneng. Ih, Lek, saha itu awe gelis amat jeung si Idrus. Ih, teu nyaho aing. Oh, itu mah karena si Idrus kerak balik di Inggris. Oh, eta kakana si Idrus. Bu, mulai es, 2, bungkusnya. Heeh, tungguan sakedeung. Ya es nak. Jadi berapa, Bu, semuanya? Jadi 10.000. Udah, gak usah, saya aja yang bayar. Iya, makasih loh, baik banget sih. Bu, mungkin KB, es anu bayar si Robin ya. Ayo terus, Kak, Lek, kita pulang. Iya. Bin, es jadi 10.000-an. Itu mahal amat. Heeh, Bin, tadi cek si Baron, kita Robin kabeh anu mayar. Ih, gua tuh jadi kawin. Arab jada bener, aing bae nu kena. Set.